Wese cyo kimwe man haba cyane n'amakara ariko turi mu gikoni ikasubira mu ba nutajya mbere ubuze ibintu bigera kuri 10 basi nabivuga yavuze ne warubuze bibiri nukuvuga ngo ingene bimeze ubu niko bimeze ushaka kwishura ugasanga ntubitoye ariko ntubwire ubwoba ikatanga no kusikira hano utegura ingaho nyene nuko amanota abiri kwa Edi kuri mugi wawe ndona mwakaniye match ni sawa cyane kuko kibatandukanye kirahari kazo gira kangahe kigira kane kirabaza umuntu yitwa Costa no munsi mwe nimwe mikuriraniramo kazo kiravuga ngo Costa mwe muri mwebwe umiziko ni 25 ndimbo zingahe zundi yovuga Costa ni ndimbo zingahe za Edi wovuga Edi ni ndimbo zingahe za Costa wovuga muyikuranira munye nabi tangwa kuri wewe zingahe za Edi wovuga muri 25 zitanu Edi zingahe nawe wovuga weshema watanguye kare nyene watanguye 15 gukoze ko none uraburi mu wowe gamana ico kibazo mbwo kiritse bikukuntu uyashaka kuvuga star ko genda zitanda zikwize Costa wowe sister no man Costa afite ndimbo zigera cyenda zari ni cyenda ngo araza kuzivuga kameme arazivuga kuririmba ahubwo arazivuga aravuga amazina nta nakimwe Edi zingahe standard Costa tatu razirenza za Edi polisi ko bwa sitasiyo wawe man vuga ibyo wawe genda vuga ibyo wawe giri cyizere Costa zinga tatu razirenza aho gira ndazandike telefone shiranga ndashaka kutirikara muri ni wiyibutse wivye bro shiranga twagiye standard twiyumvire basi tamusiyumvira ni 15 niwenda gwa kwiyumvira twiyumvire 15 okay sawa we ni 15 yo kwiyumvira turabala turaharura imamu supportingana nivyo sawa man nazivuge ko standard okay Edi uri tayari ni wonyine wo kumuhinyuza avuga zi wawe yenda ko beshi magari sasa je so yenyishi ngabi nese sawa murekezi taratu nawe wazirenza zaidi igutaziziwe nawe niyo mahego mabuzo bugize girira ngaho mwiharuriye sawa twagiye Shalom akunze ndogwe mzi nizere ko meze neza cyane katubaramutse twongeye tubahe ikaze mu kindi kiganiro mu bindi bihe bidasanzwe byiganiro cyitwa Ndiho Games turatwenga kandi turiga bazi ibintu bigenda neza cyane umwe aratsinda kandi uwundi aratsinda kuri mikoni twa Lionel Pablo nizere ko meze neza cyane ariko nza ko marije nyene banko bisanzwe mba mfise iburyo ni bubafu bwanje reka mbere iburyo hoko niwe ataje hano ubwo bwa mbere yitwa Edi ndaguhaye ikaze mu Ndiho Games uno munsi murakoze cyane meze neza yego ndashima kweli bavuga ngo on change pas l'équipe qui gagne impossible kirazira guhindura equipe isindi ni kibanza n'uhindura kirazira iki kibanza kirayezagiwe muntu w'Imana reka ngo ikaze Edi mugano cyuno munsi Ndiho Games sibe bwa mbere je hano ariko urahamenyereye tumenyere utsinda no munsi twitege no muri ntsinzi India tura karibu ndamukeza abakunzi ba Ndiho Games unabagiye cyo bageneye mu mpera za runo rukino abakunzi ba Ndiho Games ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nitegerero ibigira bibe nga byo bwiza cyane biteguye gutsinda uwo watumye ko uherutse nova muhira naje gutsinda kweli je gahunda ni gutsinda cyangwa ngatsinda nuko gahunda no gutsinda cyangwa agatsinda kabisa ko biri kose ni bibiri no gutsinda no gutsindwa reka nakire uri bavuganye nawe witwa Costa Cox nawe ndaguha ikaze muri Ndiho Games uno munsi mwavuze menshi murakoze cyo usanga hano yagutebwa Edi umuntu yavuze menshi ushatse kuvuga ni jewe bon ni Costa Cox ndishimye kuba hano hama ntabwo yaneye ubwoba kabisa ntabwo guteye ubwoba ariko namwe muri kurabana mu maso uravuga ati ko biri kose Edi agende gaho yani icari hasi Edi va kuri ino ntebe nje uno munsi tuzakuranga iziganiro uri hasi je ndicara ngaha uravyemeye cyangwa waze kuhava indiye weturindiye nuko ni bibiri umwe aratsinda undi nawe aratsindwa ni buryo cyangwa nibo bafu mwese mbifuriza amahirwe ntikero mere ganye nuko rero ninaza ko ndonge ndabaye kaze kandi
Merci. koze cyane turatangwa rero n'amategeko y'urukino rwa Ndiho Games kugira ngo muze gukina musobanukiwe neza. Amategeko avuga guca, ndababaza ikibazo. Ikibazo ndakubaza nk'akarero ndakubaza nti ni bihimba bingahe by'inzu niko nkunze gutanga akakarorero uvuga mu isego 35 ndaguye mu 15 yo kuciyumvirako jino uvuga bingahe mu isego 35 15 heze utareheza kubyiyumvira ubutakaje n'utu utarishura ariko iyo wavuze ati no kwishura bitandatu 35 gahera wishuye bitandatu ino turaburi tahukanye ariko iyo bishitse naho bimwe bemeza ntubyishure muri iyo misegonda ino turaburi haye mugenza watiri wari yanishura hano buhinga no kwishura ni utishyuwe naho biko bimeze abakindi nkino zitandukanye barabizi ushobora kudefanda bikarangira urosi nuta ushobora kurangira igitsindo utagihaye mugenza wawe biratarutse cyane Costa Eddie yatarutse cyane yego nuko rero mu kanya gato nse n'uzungurura igitabo cy'umwarimu hano kugira ngo turabe ingene ibintu bimeze ariko kuko wabivuga kera bavuga ati kirazira kora mu gitabo cy'umwarimu harimo inyishu ngaha ziba zirimo nyine ziba zirimo kandi ikibazo kubera ko ari mu 5 you kiravye cyane bishaka guca ubona inyishu nyinshi nagati party nona kiri okay ni sawa cyane urabe neza nuko rero reka ntangura kubaza uwo natanguye kwakira hano kuri plateau ya Ndiho Gospel TV migano cyitwa Ndiho Games reka mpere ku muntu yitwa Eddie Eddie mu misego 35 Eddie ni bikoresho bingahe utubwira usanga muri studio yitwa Podcast bikoresho bingahe utubwira usanga muri studio yitwa Podcast bine Acosta bingahe utubwira usanga muri studio ya Podcast bine ubu murekeye bisako bine ubu murekeye mwa bisako birenza bine yavuze bitanu Eddie bitanu babirenza ya nabirenze binga bitandatu Costa abivuga bitandatu arabeje tugire kwitegura Eddie utubwire ibintu bitandatu usanga mu studio ya Podcast rimwe kabiri gatatu twagiye microphone kamera okay amatara okay mixer okay intebe n'imeza none aticaye arakorera tayari byarangiye nutajya mbere rya Eddie ndavuga ngo Podcast ni nyene turimo ubituvuga ibintu ubona ni micro ni mixer ni wangu nari amakamera yabuza amatara yashaka avugana nizi za light nabangu zitanga amakuru light color hamana na projector naza ko na amatara meshi nico rero nico kubakira kubera twashikiye hano kuri studio Podcast nutajya mbere kuri inde kuri Eddie ku busa bwa Costa uvuga ubusa none nibirangira ariko kandi nshaka benda ndakitangurira ku muntu yitwa Costa kiravuga ngo Costa ni imigwa mikuru icyitwa amakapital y'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika wotubwira mu misego 35 capital wotubwira tuvuga muri Afrika gusa Afrika yonyene yaba Maghreb yaba Yasina na kimwe cyangwe Sebejena na kimwe sawa 5 itanu Eddie itanu wayirenza wewe ingahe tandatu Costa wayirenza nawe indwi Eddie wayirenza ko ndayimuhaye nagire yishyure kuntu Costa witegure sorry indwi niyumvira none we nubwo ngo indwi wavuze ko wayumviriye amasegonda urayafise amasegonda urayafise ariko ufise 35 yo kuyishura imigwa mikuru indwi twagiye rimwe kabiri gatatu let's go okay
navuze Kigali, okay navuze Kampala, navuze Bujumbura, okay Nairobi, okay sigaye umwe yavuze indwi oya ye yavuze zitandatu okay sigaye umwe Kinshasa okay nutajya mbere kuri Costa Cox mani izo ni zitanu ucyombye zitandatu yavuze zitandatu none avuze zitandatu oya Yavuze yavuze none. zitanu navuze nyinshi man, yavuze zitandatu ndazi gusubiremo yavuze Kigali avuga Bujumbura Kampala sibyo Nairobi okay avuze zitanu guys zitandatu Edi man mudufashe gukonta sawa sana idia kani mbende ikibazo basi sivyo kamindura ikibazo oya uraminota oya ari muhe naco mugabo yavuze zitanu kasi zitandatu Edi kuri yavuze zitanu sawa. nazi bigize zitandatu Ibibazo ni oya nizusoma man umwanya bro, sawa nta kimwe naco inutajya mbere kuri inde kuri Costa idia kaniye cyane oya arabyatoye nta kintu utajya mbere kuri Costa nawe wari muhaya ni fair play nta na kimwe sawa ari kadorigira gatatu na kibazo witwa Edi ikibazo kiravuga ngo cya gatatu Edi ni ibikoresho binga dusanga mu gikoni bita cuisinier utubwira mesegonda 35 indwi Costa wait munani Edi umunani umunani nawe mureke urabizi andekere umunani abakurekeye wewe bakurekeye nyandikiye inota oya hinge ubu nawe urabyishura ndabivuga none niho gwa autorisation kubivuga Edi umunani 9 Costa 10 karabaye kurira namwe no munsi cyo murabirenza mu gikoni mu gikoni kuziko mwama murajya se mugabo jya cyane no wasuma reka mvuga 15 kukoreko zubuma inota atarijo oya 15 seconde gukoze kutarisho sawa twagiye 10 murabirenzako yego bingahe 11 na bibiri ndiko akakarabayeko nabivuze 12 ukabina nigumenye ko atari rwanje nta na kimwe adara ku maboko sawa ubu turaharora nta na kimwe okay Rimwe- sorry koresho Ni- sanga mu gikoni sibyo sawa rimwe kabiri gatatu twagiye twasangayo isafuriya, okay ikiyiko, okay ikimamiro, okay umucumbisho, okay ikibiriti, inkwi, ibido y'amazi, okay imbabura, okay amakara, okay yes ya byarangiye tumasenga sekondi zashize ibisegonda 36 niki itavuga mani ngo ndayumva oya dusubire mu nubwo jewe Jose nubwo je ndi arbitre je nije mise krono nga kandi nanakuretse wavuze inkwi n'amakara ibyo natandukanye ko oya cyo kimwe man haba inkwi n'amakara ariko turi mu gikoni ikasubire mu ba nutajya mbere uvuze ibintu bigera kuri 10 basi nabivuga Waravuze bibiri. yavuze ne waravuze bibiri ni ukuvuga ngo ingene bimeze ubwo niko bimeze ushaka kwishyura ugasanga ntubitoye ariko ntubwire ubwoba igatanga no kusikira hasi utegura ngaho nyene nuko amanota abiri kwa Edi kuri rimwe giwawe ndone mwakaniye match ni sawa cyane kuko kibatandukanye kirahari kazo gira kangahe kigira kane kirabaza umuntu yitwa Costa no munsi ni mu mikuriraniramo kazo kiravuga ngo Costa mwe muri mwebwe umisiko ni 25 ndimbo zingahe zundi yovuga Costa ni ndimbo zingahe za Edi wovuga Edi ni ndimbo zingahe za Costa wovuga
muyikorera nayo munye nabi Oh. tangwa kuri wewe zingahe za Edi uvuga muri 25 Zitanu. zitanu Edi zingahe nawe uvuga We shema. zingahe Abatanguye kare nyene batanguye. 15 yokoze ko none uri mu Mugabo wega manu ico kibazo mugabo kiritse kukuntu. Uyashaka kuvuga star ko genda zitanda zikwize. Costa wofisi zitanu man. Costa afite indimbo zigera cyenda zirarenge ni cyenda zingahe uvugamo ko nyimba by'ukuri nawe azi 10 araza kuba gutsinze ni partner bazo bwiza Yes. Mugabo araza kuzivuga kameme. arazivuga Kuririmba ahubwo. arazivuga aravuga amazina nta na kimwe indirimbo zitanu cavuga amazina yazo twagiye yavuze zitanu Edi zingahe standatu ziyo uvuga Costa tatu razirenza za Edi Polisi ko bwa sinazi wa. Man, vuga ibyuwawe je ndavuga ibyuwanyu. Giri cyizere Costa zinga tatu razirenza Ino game zino munsi kwitoroshela tatu razirenza indirimbo za Edi tatu razirenza shaka kubwira ikiza ko takuze zitanu ziwawe zitandatu Aho Ya. Ngira ndazandike telefone shiranga ndashaka kutikara muri. Ni wiyibutse wivye bro. Shiranga Siko mbona ndazandike kugira ngo nibutse. twagiye zitandatu Twiyumvire basi tamasiyumvira. ni 15 niyo ndagwaho kwiyumvira Twiyumvire. 15 Okay gisa. sawa we ni 15 Yo kwiyumvira. yo kwiyumvira turabala turaharura imamu supportingana n'ibyo sawa Man nazivuge ko zitandatu okay Edi uri tayari ni wowe nyine wo kumuhinyuza avuga zi wawe yenda ko beshe man magari sasa je so yenyinshi ngabi nese so amurekeye zitandatu nawe wazirenza zaidi igutaziziwe nawe niyo mahego mabuzo bugize Girira ngaho mwiharuriye. sawa twagiye rimwe kabiri gatatu twagiye Twama tunezerewe. Adufitiye urukundo. Uracyari yamani. okigenda bandanya Uya tangura none. tanzia zero sawa twagiye Tayari. ego Twama tunezerewe. Adufitiye urukundo. ego Uracyari yamani. Wagize neza. Komera. amasegonda 18 sigaje imwe ko bigiyera Komera naivuze. yego wayivuze haraburi imwe tayari zarangiye inota rya Costa Mukamende rimba kamene konda bitora. none utayi oya vuga titre Titre. Rango uvuze nimbo zitanu andika inota izo nimbo zitanu uzivuze mu segonda 15 Iyo imwe ariko ubuzima mu segonda yindi yose sigaye nuko rero ndiho games imeze amanota abiri kuya nababwiye uno munsi biraza gukomera kabisa biraza gukomera no munsi kwazo gira kangahe rero cya gatanu nico kibazo kigiye kubatandukanya mufite amanota abiri kuyandi cyanyuma cyanyuma cya gatanu ise bigufi ubigize bigufi nashaka ibindi ni bon manya. murashaka ibindi Tubaze ni bon. banzu girishonya sawa twagiye ikibazo kirabaza umuntu yitwa Edi kiravuga ngo Edi n'intara zingahe zishasha z'igihugu cy'u Burundi ngo tubwira musegonda 35 Intara zishasha. Cyangwa intara zo mu Burundi. intara zishasha intara zagabanutse mashasha tazizo uvuge twanda Zitatu. Zitatu wavuga Costa kino bwazine zinera zirenza wewe Intara zo mu Burundi. eh Zitanu.
Okay. Costa Stanura zirenza cyangwa urumureke yazivuga Stanura zirenza se yego 6 standatu Idio zirenza neko zirenga 6 nta na kimwe ikibazo ni ikibazo nta na oya kimwe gusa shaka kumenya ikibazo fresh oya maze none erega gutahura question mari ikana gusema ikibazo intara zingahe zo mu Burundi ako kantu ka gashasha erega niko kari zishevora zishasha ari intara zishasha ubu ni shasha man 17 man ubu ni neza zose izo nabyo ni ikibazo urazizi 17 zivuge 17 shira ngaho nta 17 zishika ubu ni shasha man narabuze aragabanutse arahinduye ibi sawa naho nyene oya jeni cyane urazikura sawa twamureke igishiro kose standard igishiro standard kose standard oya ndagira iyo Costa urazirenza kwindwi Indio Games uno munsi takuwa show iyi okay uragira indwi urazirenza ko nawe zinga sitino zivuga nati indwi umureke nayo oya kangire wiki okay umunani twaravyize no mu mashure man turishiri ni yemewe wowe gishirizo ntara shasha faraki ega ni bari kwazigaburi ni bakizigaburi sawa umunani wazenza wewe zonyine kwanza sigaye nimba ari umunani nyene ubushasha sawa je nazivuge siko munyishira umunani bro mugari bazize sasa twagiye tuzivuge ega mani nk'ubu je nishuye wiki usanga na sitatazo yarazi nakibazo nikibazo gikomereye nawe nyine nikibazo gikomereye she niyumvira amanisho tugende umunani wabyemeye urazivuga cyangwa umureke yishuri indwi nta kibazo indwi atazazi nise wamurekera akazishuri ukirega nishuye wiki ubushure wite ase kukuregera yite amanota nabiri ku yandi 1 2 3 twagi Bujumbura yego Tanyerera okay hariho Muyinga yagumyemo okay Muyinga ntabwo irimo Bururi twagiye bandanye Ngozi Gitega uraharu arura bro umaze kuvuga zirimo ni zitatu zonye bandanye man uruvuga seti wese kuzivuga yari nita rya kangahe rya gatatu rya Edi ariko ntatsinze kandabongere bibiri kambongere bibiri kambongere ibibazo bibiri kambongere ibibazo navugiye nabanza bivuge nukuvuga ngo wowe uyemeje intara 8 kanazo nahejeje man avuge deje intara zishashe reka ngenda ndabishu intara zishashe ni zitanu Bujumbura Gitega Burunga Utanyerera na Buhumuza zitanu bro ni wari kumara ma obuze umunani obuzindwi nizanashikana zonyene sawa ndabongira ibibazo bingaye bibiri tukwizibaza indwi na manota 3 ya Edi na abiri ya Costa ugatsinda yandi abirasigaye urabutakanye insinzi okay kwazo none kirabazande kirabazwa umuntu yitwa Costa kaze kiravugwa ngo Costa ni nkino zingahe uwo tubwira zikinwa hadakoreshejwe umupira bita ibalo mu gifaransa ari mashatsi yaragutemera muri roping zine Edi zitanu zirenza ko Costa tuvuga byose ibyo tuzi byose nta na kimwe inkino we gusa badakinisha kandi zizwe badakishije umupira umupira wa full sisi yovuga sisi ubwo bayidi navuga set indwi Costa arabesha yabesha nazazi twagiye mvuge set ngoya inge gato ngoya yovuga wivuga oya umunani wazivuga oya okay umunani nawe urazirenza azivuge umunani nzugiye kuvuga 1 2 3 twagiye hari ukino go koga okay
hariho urukino rwo kwiruka, okay, hariho urukino rwo gusimba, neza cyane, hari urukino kankoni, hizi kankoni nivyo wo gutera icumu, okay, wo gutera icumu gusa ndaribona. hari undi kwa kankoni nshatse kuvuga birukanga bakozanya kinkoni to bakazunguka guca, ndayibona bazunguka guca 5, hari urukino series 3 yarangiye amasegonde ubuze 5. oya mani Constant wari rwavuge karate, wari rwavuge judo, wari rwavuge kachi. oya vraiment mani Nugango ni wenyine inkino bakina badakirije umupira Azija nyuma meno nuko nyene bigenda. Ikibazo cya nyuma kibizibazo byindwi kirabaza umuntu yitwa ukujane kuri abiri kose genda nk'umugabo basi. Oya ntarazi azituma batatsinze. Hari ibibazo mu mpamano utatabi ati nawe tobishobora. Rega no kwango Costa bitahure ni mwango ni kibazo kindi bwanga arashoboye gamata byatsi. Basi urazi ukintu gwita volleyball basi uraruzi wewe. Volleyball yo ubrosa umupira ukabrokera indani abari nuti. Yazifuze za karate za kwi. Ikibazo cya nyuma rero turangiriza ko Edi ni kibazo kivuga ngo tukirangirize ko ushaka kugena nk'umugabo niya gutwara ko rimwe nta nakimwe kankoni cyafise umwanya ama numwango umwanya nabahaye ni indirimbo nzingahe z'umuririmbyi Himbazamana hitwa Dudu ari indirimbo Himbazamana nako hitwa Dudu uwo mbwira zitanu Costa kanya mashiti yawe nta kibazo Urachari mana Edi ko Edi gira ati shonga ishuri mara Edi wakianga zitanu Dudu sani ko ari inshuti yawe kazatutu yo standard indwi zako indwi urazirenza nawe seti nazivuge bro seti agiye kuzivuga usanga agiye kuronka utajya nyuma ni kibazo cya nyuma rero agiye kwishira uwitwa Edi. Let's go. Yarasezeranye. Okay. Ndamwizigiye. Okay. Akira. Okay. Dufise Imana. Okay. Ayayaya. Okay. Ya segonde 25. Sinkekeranya. Okay. Araburi imwe avuze indwi. Navuze 6 mani ibyo byo. arutsa bro yavuze 6 oro de 5 ubwambere Yavuze indwi. Sinzo tirimuka. Tayari. ari ndibaze ko sinzosirimuka bro ndayikuririmbe brother ndayiririmbe turondere muri ego sinzotirimuka Dudu hama ayayaya ifite ni ayaya mani ayaya iyo ni ya Dudu gamani watawe mugabo indirimbo mvuze uvuga yivuga neza manu Ayaya ni ya Dudu none si ya Dudu ni ya Dudu mugani ivuga yavuze ayayaya Costa nagucinje uko bimwe mahane biri ndakira plus kibazo none sinzotirimuka kwanza ya Dudu twira sinzotirimuka ya Dudu sawa reka gato Edi dusome kibazo reka ndamuha ikindi kibazo nta nakimwe reka ugira ngo ugira usobanukire na cyamara nta nakimwe nta nutaba muhaye nta nakimwe katubandanye itse baswe bitoyi sawa nshandabi sinzotirimuka kimwe hinge gato curaba mu nyuma nta nakimwe album ya Dudu man hinge gato nta nakimwe sivyo Edi ibintu uvuga umuntu ashobora kufungura adashije kuziko atoke cyane adateze ibifungurwa nta n'ibine kuri Google ngo tuvuge ko sanga ariko birondera oya nta biri mushaka kurondera kuri Google ndabariko nawe shaka kutoa telefone bitatu Costa bine sawa nta naki uravuga bine udateze udateze kandi utokeje ndavuga 5 man ikakagitsinda Costa cyanabaye ikindi ikinye ziratunganije okay navuze 5 navuze bine bitandatu Edi ndavuga 5 ndamuha nagire agire bitandatu agiye kubivuga
we cyuza kumumva atavuze hore turamukura mu Avuze 6 yavuze 6 cyinje ndamwikuriramo 1 2 3 twagiye umwumbati okay ikijumba okay ivyema okay intore okay igitomati okay ipera karabaye byarangiye pizza mani ivyema niba biteka ivyema barabisoroma bakibisoroma urashaka kucyo bijya gaponja ponja urashobora kucyo bijya ushaka kucyo bijya kwanza fise ingaje mukukiye mukwiziza amanota ngeye ane kuyana ba stress icyanyuma murakoranamo murahomba ni ukuvuga ngo mugiye kutubwira kirabazwa kirabazwa we Edi bushikiranganje watubwira ngo cy'u Burundi buhari bushikiranganje ministers tumbwira ngo bushikiranga departement kanaka utubwira sigo imetutu nitana bitatu Costa ane kurane chakijya gatanu kabisa avuze gutatu gutanu direct 2 bibiri tirakubitwa pete gutanu tanu waburenza kwite cyane ko baburi kuzana Costa nta kibazo Ndeo games y'abagabo oyi wamurekeye avuze butanu avuze butanu tandatu Costa 7 indwi abuvuge okay nuko Costa let's go ubwindero okay bw'uburimyi n'ubworozi okay bw'amagara y'abantu okay bw'ibidukikije okay ubushinganji bw'abana hari ubujejwe abana Jeunesse Sport nivyo ya okay butanu hariho yavuze butandatu yego indwi sikaye bubiri inkino n'imico kama okay yabuvuze ubwo bavuye nibwo Jeunesse Sport nibije hamwe bidukikije tandatu byarangiye Costa Edi watsinze uvuze ubushikiranye gutandatu wavuze indwi man ndabwira mo gucaga bro ndiko ndavuga kandi reka ni watuvugishije ni watuvugiye amani wumviriza umza bro cyitwe yatubaze ubushikiranganje bujejwe abana tuvuga ati ngo ni Jeunesse kabana ariko ni kigenga bifatanye n'ubwa sport ariko n'ubwango basi ubushikiranye bw'inkino n'imico kama basi bw'inkino n'imico kama Jeunesse Sport ubwo ntabuvutse ntabwo abana rero buhari burahari muta ntabwo abana buhari none abana iyo bahuye n'ibiki abana ntababitwarira kandi agateka kazina muntu oyaye ya play Costa match tirari hapana bro oya bro masubira mo bro wewe oya kamera nje muragize neza murabona ko mugize gutsinda ubundi umuntu akurikira dukosora muri commentaire basi nibubaho burahari nibubaho nta na kimwe igere tu na commentaire fair play basi fair play uyese wa mbere hapana man amanota atanu bro hapana my brother tuza hapana kweka niyo match Costa oya man ibe natsinze wari wumva ko tugiye kwishyura ibibazo bo ubwa mbere je nkiza nagenda mukaniye byataye cyane byanabonetse kanye kabisa usanga umuntu nawe yaje yakaniye mugabo urumva ni hamwe nyene ivyo bikesha ubuntu bw'Imana ntabwo ingaburiho so najyo cyane ego biratesa biratuma umuntu yumvira kandi agasubiza ubwenge inyuma mwadusubije ku ishure mwadusubije mu dukino twa kera mwadusubiza mu gikoni ku bavyeyi bacu nabikunze sana kabisa Imana ibahizagira Edi fair play ndaryohewe cyane gose congratulations Costa merci muchas gracias Costa shaka magora butsi
itsinzi gira kabiri Edi Yeah. nihe nguvu za Edi zirihe muri Ndiho Games abana nguvu yari afise kose bitwa match roturi hari kwe irahari roturi irahari okay niho nyine uva ngaho yisabiye ati uyu nyene bamwumva mu muri roturi Esh. uyu uherutse yavuye ngaho avuze ati je bampe umuntu yitwa Costa na ntuza bampe mwumwe babiri ndavuga ati imbere ko ndabakoze nabo babiri ko babasabye reka maze nkoze nemwe muri bo none abanza kukwereka yuko muri Ndiho Games batsinda nawe rero ibyo kwa ntuzi nubizi kandi n'uyu nawe ushobora ati waranze yuko nari nzo kuzana aha okay Edi ibanga ni ryari ibanga sirindi n'umutuzo yije ikeneye gutuza bise muta ntumere gutuza yagize byo. ntumere nka Costa na kimwe nawe uzobimeka muri roturi kandi irahari ntumere gusa nka Costa nyene gatuza akantu impanuro ha abantu bagiye kugaruka bakina nabo ni ya bakini na jewe baza muri Ndiho Games bakina baca bakina n'abandi kugira batsinde mu minsi ndazana amasafuriya ndazana amasabuni n'ibibi n'ibibido ni radio iradiyo uzuyizana sawa ni bano bane izaye bo je numva mengo nababwira kwama bari concentre bo je mugabo sino shaka kubabwira ko ndi nuze incane gose ariko bera ko nzi ibintu byinshi ndi très malin ukuntu ariko akadema muri Costa Costa nareka ntiyakugoye cyangwa wamonye gute mu gihe ukene mvuga mbere yaje nawe ni woro uhamenyerenga ishukuri yazanye ibintu by'ishavu mani Edi difficult yazo no kundamutse ndamwa FP sawa umwe uraramukijwa gutsinze voilà okay Edi turangiza ko ni nyene Edi muririmbyi wa gospel bitanguye ryari kaza 2024 gutangura kuririmba yego je natanguye kuririmba sinibuka date kweri n'umwaka kubera ko je nakuze nkunda kuririmba nakuze ndabibona estima nkabisubiramo mugabo kwinjira neza gushiramo amaguru neza na neza byabaye 2012 13 kubandanya nari umubatteur sinaririmba je before nari umubatteur nabuze indimbo zinga gushaka no kandi indimbo zinga gushika kuno mwanya 10 zirakwiye 10 yari yavuze ngo gujiramo zinga yavuze izo kuvuga ziwanje yavuze zitandatu 5 Costa nani zashobora umuririmbyi wa gospel kuva ryari shaje kweri kuva nkiri mu nda mama ndibaza hama cyagiye hagaragara ryari nabishyize amaguru nka Edi ondera time yiwawe man ndagutsinda nabishyize amaguru neza ndimba nagiye kuraba kuri YouTube nashyizeho 2019 niho nagiye muri studio gufata microphone nk'aba bahungu ubundi bwo narabikora muri church nyene ngira umwana muri Sunday school gutyo indimbo 9 ego kuri YouTube ushaka no kanya ego iravuze ngo bavuga zitandatu nazo ariko kuyiza nicyo kintu wigira kuri Edi Edi kweri umujama afise courage cyane uraje cyane umuntu akora no gutomubwira ngo byagenze neza ko makora mugasimbuze mani ngo ari bigenda na Edi urumva nayivuze muri yo way niho muntu no gutoza kuvuga ati bro yana courage we afise courage wagumana Edi nicyo kintu wigira kuri Costa ukavuga ati icyo mpajya karite nanje nkayiza ni wacu cyo bavyiza we are so serious ari Ndiho Games yaheze ari open ari very open kandi I understand aratahura n'umuntu arondera gutahura ari okay mu ijambo rimwe ari positive bo mumenye ryari bwo bwa mbere Costa brother nyibutsa Edi namumenye mwamenyanye wanashaka jewe namumenye kare ariko nibaza umunsi twagira kuba neza ndafise agafoto ka kera yakoze evenement icyabona muri Adonai turafata agafoto yambaye ipantaro yera n'ishati y'imirongo guce yasohotse nk'abakongomani nyuma yaho namurondera twa indirimbo jewe nije namurondeye bizagaragaye ko ari ahantu musanze muhuriye kuko mwase kurekurana mwagumanye turabajamo gose nuko rero reka turangize gutya Costa bantu babiri twozana muri Ndiho Games wifuza ko bahuri hano hantu hari yicaye wewe na yicaye Edi babiri bazikinana cyangwa bazokinana apana bazokinana nawe bazokinana ko uyu namugwaye kubera ko yari yabahamagaye mwe na ntuzi ati banze muza banze bashikisha ayo man ntuze vre byana nica vre nawe irahari yamwe na ntuzi usibazo si okay abantu babiri muzana hano muzuzane BLM
bahura nande kabasha BKG BLM nawe uravuga kwawe reka Bomani gusa ico iyo nano utari irimo muga iyo ya BKG ni Bomani yewe ngo BLM na BKG PKG BKG Edu babiri Samina Joshua wari wasabye Costa oni byimukore Sawa. yarabizi abandi ni bande Sami na Joshua Samuel na kumwami na Joshua Sami na Joshua Okay, Joshua. Bikuvuga ngo re BLM na BKG Costa arabasabye. Hanyuma umuntu yitwa Sami na Joshua Edi arabasabye. aho nabambere turababona Aba bantu baze nga bizane kuri Ndiho Games. Nuko rero Edi turangize wakoze kuza gutsinda Costa abana mwihamagariye ari wamuzanye. amanije ibintu murenza ko si yakoze kunyemerera yansinze gute ndamutsinda bishimiye gose Komeze gusora indirimbo nyinshi mpimbaza amana zubaka imitima ya benshi. amaze iminsi yanyigije gutamba indirimbo yitwa wagize neza Wagize Nakajya neza. baguma bumva Ni ngira- nayo mpamvu watoye indirimbo ziwatse kuzitora. wagize neza Okay. sigenda umudanseri Nuko wakoze cyane Edi Costa. mutanze Sinda hano nacu zo nawe uzomukubita muri rutu. nacu ndafite Ariko rutu rumva ikariye cyane. yego ahubwo cyane gose Mbere y'abandi banzaguhedi. Ariko ibibazo si ibi. ntacyo man Ariko icyo nabonye muri rero byose kuyeri kandi ubu nta twacanze ibyo muri gospel by'iwanyu, twacanze ibyo mu buzima busanzwe, nako mu gikoni nubwo mwanagiye. bisubiramwo Nta kibazo. Costa byo munaniye Okay. bro ikora yihuta agomba bwagiye gute ntacu Ubushize na Vale nzoba ndayifise. Voilà. Video assistance refi. sawa Kuvuga ngo uvuze nutazo warigiye. Okay. Costa fair play wakoze rutura ushaka kwitsinda. integerezo n'ubundi ni nayo kwitsindamo Akajambo kamwe kwandi bantu bakunda kuraba Ndiho Games. Bo jeno watumira kuri gukurikirana iki kiganiro Yego. mani kiratesa sana Sana. tutabeshanye kiratesa navuze kirateranye n'ukuntu muri sanzura muragira iki niki muje amatwarukana rafa pase twarararanye urumva yararushe ntitwayaze bihagije mu no mustwara Ariko no munsi murazi bihagije. Nuko Ndiho Gospel TV abafashije icongera ko nigiki mu Ndiho Games dutumira abantu babiri bari mu bintu bibiri bisa. okay Ntushaka gutumira umuririmbyi aririmba nyambari hip hop ndetse na gospel. Dutumira abantu babiri bari mu bintu bisa. Dutumiye aba DJ haza aba DJ. Dutumiye aba photo abantu aba cameraman haza aba cameraman. Yaba director n'aba director. Niyo mpamvu tutatowaza n'ivyo barimo. Tubaje bya gospel byageze neza cyane. Nuko rero bakunze bande Gospel TV nakunze bande Games ndabashimire cyane je natwenze n'amaso narize. Ni atari yariryoshye cyane rero namwe nikuza ko muzoira bino Ndiho Games. Hari ikintu kose yavuze musabe munamuhenyisha ari muri commentaire ndaza nazo yisoma. Nuko rero turindire turabe ubukukira ninde. Ni jewe, ni wewe, ni naka. Tubibona ukundi gihe. Murakoze cyane Pasi Mateneri nyuma ya kamera ndetse na Ardi yari muri Kabi Technique nawe ndabashimire cyane. Bye bye, ciao ciao ndetse na Fabrice nawe ndamushimiye cyane.